Mentak sengi negeleng ke embus kelap penmi ya risol jong kelas 10 lana SSLC kan peni pi menta ya ki top 3 lana ki top perlis ki bon sakmadu ki kertenggi ai ki yok kanomak par ki dei naga school ayu bat kum juro kan peni pi menta ya ka jing pas lana ke percentage jong ke district bahar fair ka district ayu ka bon sakmadu ka jing pas jong kena ka waningkong baar balai ba ka district ayu ka khamduna persendu kajing pas kena pai bas ngap video hadam nakun mentak sengi kan no galong kajing kemen nam tagi kena ki bala pas jika exam om tangi kena andre nadu ki kimi ki pa ki beng sem kumju kito glayo ya risol ki yo yu so kajing jom lalong kajing kemen nam ta jong ki bat mentang merak sping peni pi gini laingun ki bona kemadu kata hakarangwan kidan arngun Kalaisha Agarwal bat ka Avila Catherine Pilindo Kalaisha Agarwal kayo Sanspa Prep Armang kren school Saint Margaret Higher Secondary School Shillong nang ta ka Avila Catherine Pilindo kay kaner kayo Sanspa Prep Armang kren school North Liberty Higher Secondary School Jowai hagarang tur dan arngun kata Ivan Chan Nongrum yo Sanspa New Pramang nag school Sacred Heart Boy Higher Secondary School Shillong way paru di Pori Pandi New York Sanspa New Pramang nag school Jawaharlal Nehru Higher Secondary School napo Pulbari napo Karohil nang tagi rang 3 dan laingun kata Anush Smita Chaudhary Sanspa New Punrumang nag school Saint Mary Higher Secondary School Shillong nang ta Sorop Pandi Sanspa New Punrumang napok school Alpha English Higher Secondary School nongpo nang ta sewepan de Yulo Jimini Rilin El Shooting Sanspa New Punrumang ide na school KJP Sinot Mingi Higher Secondary School Jowai bat na pedeng ke distrik Baro ke West Janti Hill District kadai ka bahadu ka percentage na jing pas ki kena school kata kendai pun riu 0.5% nang tak distrik kebon baar ketika Eastern West Khas Hill District kendai pusan poin san pusau persen nang tak kebalai ketika South West Khas Hill District kayo kendai pusau poin kendai pulai persen nang tak giwe kum ke East Garo Hill kayo prapo poin lai persen West Garo Hill kejeng pas kedai prapo poin san persen South Garo Hill pra poin lai persen North Garo Hill nhiều persen poin nhiều pun riu persen South West Garo Hill nhiều pusau poin nhiều persen East Khas Hill kendai puar poin san pusau persen West Khas Hill kendai po poin san persen nang ta riboy prap kendai poin lai pulai persen East Janti Hill kendai puar poin 10 persen bakajing pas ki kena baro nagas 4% baro simi khalia lan result jong bos kalong prapunyo poin 10% bat baro ki kena ki blato iya kana exam kilong adu nru pulai hajar nru spa prapar ngon bat ki pas kilong san hajar saus pa nyo pulai ngon kublai sibun supat hagi video